Ego play jan made EP ki prolog ki ku bor wat me yong ka jut COVID-19 hapo ka Meghalaya da wan ra bian japi da ka pna news te hapo ka apau so ganta ki wa yok broi e da em ki so spa prangut ki wa da like na ga ni ka jut da em ki kan de spa nya po nyamut te da bon da ki wa chait ye ki wa yok thame mo te le de kala man i wi wa kla da po ka apau so ganta da em khat so mo te le de kala mi na do ostang ga ni ka jut hapo ka Meghalaya ki wa yok broi e da em ki le phau sana jar san spa kan de po prangut tela dia kelaman ibi ki wadang em hapo ka kejut nru hajar kendes pak khat lengut te ki wada like na ka kejut ar popra hajar chis pak nyaungut te ki wada klat wan sans pak nya poprangut te ki wiyo thmi na ka sos pak prangut la dia kelami jari district na ka East Garo Hills em arngut na ka East Giant Hills em khat lengut na ka East Khasi Hills em ars pak nya po arngut na ki ars pak nya po arngut ki chupai ars pak nya pangut ki wiwan naka North Garo Hills em Kandengut, naka Riboy District em Soba Prangut, naka South Garo Hills em Arngut, naka Southwest Garo Hills em Lengut, naka Southwest Khasi Hills em Wi, naka West Garo Hills em Arpau Lengut, naki Arpau Lengut ki Chupai, Arpau Ngut ki Wiwan, naka West Giant Hills em Lepau Wingut, naka West Khasi Hills em Songut. Tegini to gi sos pa prangut ki badang yo thme hapo ka Arpau Soganta. Tela de kelaman ibi ki wacha ya po ga Arpau Soganta em ki khandes pa nya po nyangut tela de kelami jari district naka East Garo Hills district dem chphaungut naka East Giant Hills district dem Arpau prangut naka East Khasi Hills district dem sanspa khat khandengut naki sanspa khat khandengut arngut ki chpai sanspa khat nyangut ki wiban naka Riboy district arspa nya po prangut naka North Garo Hills lephawingut naka South Garo Hills khandengut naka Southwest Garo Hills Arpau lengut naka Southwest Khasi Hills khat lengut naka West Garo Hills sanpau sangut naka West Khasi Hills khat wingut tegini to ki khandes pa nyapo nyangut ki badang chaj apo ga Arpau Soganta tegi waklat wan apo Arpau Soganta mk hado khat songut tenaki khat songut la de kelami jari district naka East Khasi Hills mk khandengut Riboy district arngut naka Southwest Garo Hills MV, naka Southwest Khasi Hills MV, naka West Giant Hills MV. Tela de kelaman I hapo ka Giant Hills yong ibaro, usdang naka East Giant Hills ki wiyo waroi e 6000 les pa lepau, ki barang em hapo ka jing sumar ars pa lepau wi, ki wada like naka kujut 6000 kan lepau wingut, ki wada klat ban prangut. Naka West Giant Hills ki wiyo waroi e 6000 kan les pa prangut, ki barang em hapo ka jing sumar sans pa ngu pau lengut, ki wada like naga kujut 6000 les pa nyangut ki wada klat wan le pau prangut tela di kelami waroi e ha Giant Hills ki wayo de mk le 1000 ars pa le pau prangut te ki wadang ema po jing sumar nyaus pa kan de pau songut ki wada like naga kujut 8000 les pa kan de pau prangut ki wada klat wan de em waroi e so phang rungut te ki ku bo de po chwakut e ku ble pi waro Snya bahaya subscribe but press our bell kanang wayo yo chu chu pi ki kubor ki watambe kublai chiboni pi waro